Reka tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwebwe mwese mukomeza gukurikirana amakuru n'ibiganiro bica ku Inkuru Mpamo TV. Nge ndi Claude. Na makuru rero yo muri iki gitondo cya tariki ya 2 z'ukwezi kwa 11 2025, umunsi wo kuri uyu wa kabiri. Amakuru yacu rero agiye kwibanda ku buryo intasi z'u Burundi ubu ngubu zamajije gukwirakwizwa mu bice bigiye bitandukanye by'u Rwanda. Amakuru ari kwerekana ko intasi DD cyangwa se intasi za CNDD FDD harimo imbonerakure, harimo abakora mu butasi bwa gisirikare, hano hakazamo n'abasivile bakorana n'izo nzego z'ubutasi bwo hanze mu gisirikare cy'u Burundi n'inzego z'ubutasi mu gisirikare cy'u Burundi zindi zigiye zitandukanye. Uburyo bakomeje gukwirakwizwa mu Rwanda, ariko iyi gahunda ikaba imaze igihe ndetse ikaba ikomeje. Izi ntasi rero kugeza ubu z'abarundi zuzuye mu Rwanda, ariko turaza kunyarukira no muri Kenya, no muri Uganda, no muri Tanzania. Hano rero naho hari izindi ntasi z'abarundi, ariko turibanda cyane mu Rwanda. Byose rero bikagira aho bihuriye n'ikibazo Burundi gifitanye n'u Rwanda, bikagira aho bihuriye n'ikibazo ingabo z'abarundi ziri guhanganamo na M23 n'ibindi bibazo bya politike na diplomasi. Izi ntasi rero Uburundi buzohereza gute, kugeza ubu ziri mu Rwanda gute, zirakora gute no mu bindi bice bigiye bitandukanye nko muri Kenya, muri Uganda ndetse na Tanzania. Aya niyo makuru nagukusanyirije udashobora gukura handi. Aya rero na makuru y'imbere rwose tuba twabonye. Ubu ngubu rero tukaba tugiye kuyakugezaho. Wetera gatebe wicare utangire kino kiganiro muri iki gitondo mbere yo kujya mu kazi, nkwereka uburyo intasi z'abarundi zakwirakwijwe mu Rwanda hose nicyo ziri gukora, n'amayeri ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye bukoresha kugira bwohereze izo ntasi. Mbere yuko rero tujya muri aya makuru nyarambura update rwose munyihanganire kugira iyi nkuru nyibabwire neza, niyo yonyine ndi bwibandeho. Update z'imirwano n'imirwano ya politike na diplomasi, cyangwa se intambara za politike na diplomasi, ndaza kuzibagezaho mu kiganiro kiri bukurikira iki. Namajije gucukumbura amakuru neza yo muri Mwenga, yo muri Shabunda, yo muri Fizi, yo muri Uvira, muri Kivu y'Amajyaruguru, Masisi, Walikale. Ayo makuru ndi kuyakusanya, ariko kuri inshuro muri iki gitondo nifuje ko tuganira mbagezaho amakuru kuri izi ntasi z'abarundi ubu ngubu zanyanyagijwe mu Rwanda. Ibi bikaba mu gihe u Rwanda rusanzwe rufitanye ikibazo n'u Burundi, dore ko u Rwanda rushinja u Burundi gukorana na FDLR mu gushaka uruhungabanyiriza umutekano. U Burundi nabwo bugashinja u Rwanda gukorana n'abantu bashatse guhirika Perezida Nkurunziza muri 2015. Ndetse kugeza ubu u Rwanda rukerekana ko u Burundi buri kohereza ingabo nyinshi muri Kongo kurwanya M23, ariko ngo ikibazo si cyo, ahubwo ikibazo nuko izi ngabo z'u Burundi ziri gukorana n'umutwe wa FDLR. N'ibibazo rero biri hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Muraza guhita mwumva n'impamvu intasi z'u Burundi zuzuye mu Rwanda, uko zoherezwa n'amayeri ziri gukoresha. Aya makuru ndaje nyakugezeho. Mbere yuko tuyarambura rero, reka tubanze dutumikire gato badutumye. Na amasegonda make mumaje kubimenyera, twe ntago dukunda kurambirana, niyo mpamvu publicité twazigize ngufi, amasegonda make cyane, ubundi mitenza nkuramburira iyi nkuru. Ibintu by'ibihombo usa naho umaze kubimenyera. Kuri wowe ngo abakozi bose ni kimwe, bose bakubarisha nabi. Ayaya, gute se kandi umuntu yakuvana ku isoko ngo kubera yuko utabasha kubara neza ibintu waranguye ngo bihuze n'ibyacurujwe hamwe n'amafaranga yavuyemo, unamenye ibisigaye muri stoke n'inyungu iri mu byamaze gucuruzwa. Uremeye uhebera urwaje kandi business yari yarakuvunye ukitangira kweri. Reka nkurangire Infinity Tech Solution. Injira muri iki kigo cy'ikoranabuhanga baguhe system igufasha mu bucuruzi bwawe. Wowe ufite restaurant, akabari, coffee shop, bistro, supermarket, warehouse cyangwa ubundi bucuruzi runaka, Infinity Tech Solution yavugusa umuti w'igihombo giturutse ku mibare. System ya Infinity Tech Solution iragufasha kubara inventory yawe yose, igufashe mu kwicururizamo nka POS, igufashe gutanga inyemezabwishyu. Mbega systeme uziko inakubarira ibyo usigaranye muri stock n'ibyacurujwe byose, ikagenda ikwereka imibare kandi ukayigendana muri telefone yawe. Hari na systeme baguhangitse mbere, ariko ubu ngubu ntabwo zishobora gukemura ikibazo ufite cyo kubara cyangwa kumenya stock yawe ukuntu ihagaze. Namwe mwashyizwe igorora wijijinganya, ibiciro byo ntibigukange, twegere gusa tuvugane. Kubijyanye no kwishyura biroroshye, ntabwo tugorana. Ikiza nuko utangira kwishyura system yamaze kugera muri mudasobwa yawe cyangwa muri telefone yawe uri muyikoresha. Duhamagare kuri 0785 03 0772. Twihuta cyane rero, nari nabikubwiye. Intasi z'u Burundi zakwirakwijwe mu Rwanda, byagenze gute, byatangiye ryari, kugeza ubu byifashe gute? Amakuru ari kwerekana ko ari igikorwa cyatangiye 2015. Benshi rero bashobora kwibaza ngo
cyangwa se bashobora kwibwira ngo cyatangiye wenda ubwo intambara ya Kongo yari itangiye. Oya, amakuru ari kwerekana ko izi ntasi z'u Burundi zatangiye koherezwa mu Rwanda guhera 2015. Icyo gihe ni nabwo Burundi bwatangiye kugirana ibibazo bikomeye n'u Rwanda, dore ko Burundi bwavugaga ko coup d'etat yari igiye gukorerwa Perezida Nkurunziza nyakwigendera, ikozwe na bamwe mu basirikare mu gisirikare, ikozwe na bamwe mu bagenerali mu gisirikare cy'u Burundi, harimo nk'umugabo witwa Godefroid Niyombare. Uburundi bwashinje u Rwanda kuba ari rwo rwafashaga abo basirikare kugira bahereke coup d'etat, bakora iyo coup d'etat nako, ariko u Rwanda rwo rwakunze kwerekana ko ari ibirego bidafite ishingiro by'u Burundi, ko u Rwanda nta ruhare rwagize muri izo coup d'etat, ndetse ko u Rwanda nta gahunda rufite rwo guhungabanya umutekano w'u Burundi. Ariko nyamara ibibazo byatangiye icyo gihe, murabyibuka ko Perezida Nkurunziza akiriho yahise anafunga imipaka, nyuma yaho Perezida Neva akagaruka akayifungura, ariko nawe akongera akayifunga kugeza maginga ya. Ibi byose bikerekana ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Izi ntasi rero zatangiye kuza icyo gihe 2015, ubwo ibibazo hagati y'u Rwanda n'u Burundi byatangiraga. Ubwo mbere si igihe byatangiriye 2015 kugeza ubu. Ariko byaje kugenda gute? Amayeri ubutegetsi bw'abadede cyangwa ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bukoresha na yahe? Amakuru yari kwerekana ko kuva icyo gihe 2015 bamwe mu Barundi murabizi ko bahunze, ariko abahunze benshi nabiganjemo abo mu bwoko bw'Abatutsi bakomoka i Burundi. Aba bahunze kubera iki? Nuko bari bagaragaye bari mu bikorwa byo kwigaragambya bamagana Perezida Nkurunziza kubera manda ya gatatu yashakaga kwiyongeza. Abo bagaragaye i Burundi bigaragambya, ariko nyuma yaho inzego z'umutekano z'u Burundi, yaba iza gisirikare yaba iziperereza zizwi nka documentation niko baziti Burundi, n'imbonerakure zatangiye kubahiga bukware, bituma bamwe rero bahungira mu Rwanda. Ariko si mu Rwanda gusa bahungiye, kuko hari abo tubona bahungiye Uganda, hari abahungiye Tanzania, hari abahungiye Kenya n'ahandi. Ariko kuri inshuro reka tubanze twibande mu Rwanda. Abahungiye mu Rwanda rero burya ngo ntago baje bonyine, ahubwo amakuru akerekana ko ubutegetsi bw'abadede mu buryo bwihuse nabwo bwahise bwohereza abandi bantu babwo, nabo baza muri icyo gikundi cy'abantu bari bahunze ubwo butegetsi bw'i Burundi. Nabo byitwa ko bahunze kimwe n'abandi, nyamara ari intasi za CNDD-FDD cyane cyane mu Rwanda. Icyo gihe abarundi benshi bari guhungira mu Rwanda, barwanyaga ubwo butegetsi bwa Nkurunziza bamagana manda ya gatatu. Ariko ntago ari abo barundi gusa bahungiye mu Rwanda, ahubwo ubutegetsi bwa Nkurunziza icyo gihe bwoherejemo n'abandi barundi, ariko bo baje gukora nk'ubutasi, baje gukora nk'intasi, bari baje gutata ikirero. Icya mbere, Uburundi bwumvaga ko abo bantu bari guhunga harimo n'abo b'abagenerali barimo ba Niyombare, bamwe bahungiye mu Rwanda n'ubwo ngubu batagihari, hari impunzi zisanzwe, bamwe bahungiye mu Rwanda yabo bagenerali, ariko haza n'abandi benshi bari babashigikiye b'abarundi nabo bahungira mu Rwanda. Bwahise butangira rero gufata bamwe mu Barundi, nabo baza mw'iyo nkubiri yo kuvuga, cyangwa se mw'icyo gikundi yo kuvuga ngo nabo ngo barahunze ubutegetsi bwa Nkurunziza, kandi ari intasi za Nkurunziza cyangwa za CNDD-FDD. Noneho bazira hamwe mw'icyo gikundi. Urumva ko bamwe bahunze ubutegetsi bwa Nkurunziza, ariko abandi bavuga ko bahunze nyamara ari intasi, bahungira mw'icyo gikundi, bose baza mu Rwanda. Amakuru yerekana ko atari mu Rwanda gusa, hari n'abagiye Kenya, hari n'abagiye Uganda, hari n'abagiye Tanzania. Ariko reka tubanze duhere mu Rwanda. Muboherejwe rero muri izo ntasi, hano amakuru ari kwerekana ko harimo n'imbonerakure zahindutse intasi bazohereza mu Rwanda. Hakabamo na bamwe bakora muri documentation cyangwa se mu butasi bwo hanze mu gisirikare y'u Burundi, nabwo bwigize abasivile buza mu gikundi cy'abarundi bari bahunze, nabo bavuga ko ari impunzi. Reka banze mikubwiriye inkuru. Bamwe mu barundi bahunze igihugu, abandi n'abasendede bari mu Rwanda bagize impunzi kandi ari maneko bari mu Rwanda. Bamwe mu barundi bahunze igihugu cy'u Burundi harimo abasendede-FDD bigize impunzi kandi nyamara ari maneko za CNDD-FDD. Hariho noneho mvu ukuntu rero CNDD-FDD ikoresha, ntago ari abarundi gusa, ahubwo amakuru ari kwerekana ko harimo n'abanyamulenge, hakabamo n'abandi barundi bo mu bwoko bw'Abatutsi, ariko si bose. Kubera icyo abanyamulenge n'abarundi bo mu bwoko bw'Abatutsi? Nuko ngo ubutegetsi bw'abarundi mu myumvire yabo, cyangwa se ubutegetsi bw'abadede biyumvamo ko ari Abahutu kuruta ko ari Abarundi.
kubw'izo mpamvu bakunze kwerekana ko ngo n'ubutegetsi buri mu Rwanda ngo hari ukuntu ngo bushigikira ngo abo mu bwoko bw'abatutsi ngo harimo n'ab'i Burundi n'abo muri Kongo. Bakavuga ati rero kugira twohereze intasi nziza ntago tugomba kohereza imbonera kure gusa cyangwa n'aba bandi bahunganye n'abarundi barwanyaga ubutegetsi bwa Nkurunziza nubwo bavanze, ahubwo tugomba gushiramo n'abanyamulenge n'abatutsi b'abarundi kugira ngo mu Rwanda batazabakeka ngo kuko ari abanyamulenge abandi ari abatutsi b'abarundi ngo ntago bazabakeka, cyane cyane ko impunzi z'abanyamulenge inyinshi zahunze za mayimayi zihunga za FDLR ndetse n'abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi bigaragara ko bahunze ubutegetsi bw'abadede. Bakavuga ati rero twohereze abo mu bwoko bw'abatutsi. Ni muri urwo rwego bamwe mu banyamulenge boherejwe mu Rwanda n'abandi barundi bo mu bwoko bw'abatutsi boherejwe mu Rwanda, ariko batari impunzi. Nubwo hari impunzi nyinshi mu Rwanda rwose birazwi z'abarundi, ariko harimo n'intasi. Muri izo rero harimo abanyamulenge n'abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi, ngo ubwo ni ukugira bikavaringe ngo batazakekwa mu Rwanda ko ari intasi. Mu Rwanda rero ibintu by'amoko ntago tukibigenderamo. Mu Rwanda waba uri umututsi, waba uri umuhutu, waba warasigajwe inyuma n'amateka, umuntu wese afite uburenganzira bwe mu Rwanda, kandi ntawe ugomba kubangamira undi kubera yishingikirije ubwoko bwe cyangwa se ashingiye ku bwoko. Mu Rwanda ntago tukigendera ku by'amoko rwose, ibyo byaracitse niko bihagaze. Ariko mu badedebo babumvaga ko nibohereza abanyamulenge n'abarundi b'abatutsi hari uko ngo bizabakavaringa ngo bigatuma batavumburwa. Ariko mugiye kuba mumenya ko hari n'abanyamulenge, ndaguha urugero umugabo witwa Muniganama n'umunyamulenge ariko bari gukorana n'ingabo z'u Burundi na FARDC. Hari abandi banyamulenge bo muri Gumino bakorana na FARDC n'abarundi, Gumino ya Koloneli Nyamusaraba. Hari n'abandi banyamulenge benshi bazwi nk'utugara bitwa ngo n'utugara, yaba bahanze muri Amerika, muri Canada, hari n'abandi banyanyagiye muri aka karere k'ibiyaga bigari harimo n'u Burundi. Abo banyamulenge bamwe nubwo atari benshi ariko usanga bakorana n'u Burundi na FARDC. Harimo na bamwe bagiye bakorana na Kayumba Nyamwasa, nk'uyu mutwe wa Gumino wakoranye na Kayumba Nyamwasa. Abo ngabo rero nibo u Burundi bwohereje baza gukora nk'intasi. Abo ngabo banarwanya cyane u Rwanda, babita utugara. Ni bakeya ugereranyije n'abashigikiye twirwanaho na M23, ariko nubwo ari bake barahari. Naguhaye urugero. Abo rero niba Barundi bohereje baza bivanga n'abandi Barundi bandi bimbonera kure ndetse n'abashinzwe iperereza mu gisirikare cy'u Burundi boherezwa mu Rwanda. Hariho n'abanyamulenge nabo bakigira ko ngari impunzi, abandi bakavuga ko bari mu Rwanda mu buryo busanzwe. Mu Barundi bahunze igihugu harimo ibice byinshi, harimo ibice byinshi, ariko ibi bice tukaba twabigabanyamo nk'ibice bibiri by'ingenzi. Hariho umurwi cyangwa se umugwi cyangwa se igice kimwe cy'abarundi bahunze by'ukuri CNDD-FDD. Aba bari mu Rwanda koko bahunze ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ariko hari n'abandi batahunze ubutegetsi bwa CNDD-FDD ahubwo bakora nk'intasi, aribyo bya binini babwiye. Urumva ko ni ibice bibiri. Hari umugwi wa mbere rero wabahunze by'ukuri CNDD-FDD, ibyo nayo babwiye, ariko hari n'uwa kabiri waje gukora nk'intasi. Hari uwundi murwi cyangwa se undi mugwi w'imbonera kure bahunganye n'abandi Barundi mu bihugu bitandukanye kugira ngo bajye kuneka cyangwa gukora ibikorwa by'ubutasi, gukora ubutasi. Muri kubyumva ibyo ngibyo. Ikibazo kiri hagati y'Abarundi bitwa ko barwanya leta y'u Burundi kugira ngo ugisobanukirwe bisa no kwinjira mu mizi yacyo. Ibyo ntago turabigarukaho. Bigaragara ko hari abarwanya ubutegetsi bw'u Burundi, ariko bikagaragara ko hari abandi batarwanya ubutegetsi bw'u Burundi bari mu Rwanda. Ariko no mu Barundi ubwabo barwanya ubutegetsi bw'u Burundi, ariko bano bo ntago bari mu Rwanda. Hari abandi Barundi barwanya ubutegetsi bw'u Burundi banyanyagiye muri aka karere n'ahandi. Abo barahari, ibyo birazwi ko harimo nka ba Bobe Rugurika ongera ngo aba mu Bubiligi n'abandi bagiye batandukanye. Aba barwanya ubutegetsi bw'u Burundi, ariko hagati yabo nabo harimo no kutumvikana hagati yabo. Bakitsemo ibice. Igice kimwe rero ubutegetsi bw'abadede bwarakiguze, harimo nk'umugabo witwa Alexis Sinduhije. Batangiye barwanya ubutegetsi bw'u Burundi, ariko ubu ntibakiburwanya ahubwo bakorana nabwo. Ariko ikindi gice cya Bobe niba ari Rugurika cyo n'ubundi gikomeza guhagarara muri gahunda yo kuvuga ati ubutegetsi bw'abadede bugomba kugira ibyo buhindura. Ni ukuvuga ngo bararwanya u Burundi. Muri 2015 hashinzwe imirwi, ngira ngo muri kugenda mubikurikira neza.
uku kudakomeza kumvikana hagati y'abarundi. Ariko nabanje nkukubwira izi ntasi ziri mu Rwanda uko ziteye nuko zikora n'abazohereza n'igihe batangiye kuzohereza. Iyi nkuru ndi kugenda nyibabwira nitonze kugira muze kuyumva neza. Igice cya CNDD-FDD rero yohereje abantu benshi bigira ko bahunze ngo kubera kudeta, ariko bagiye kuneka izo infiltration cyangwa se ubwo bucengezi bwa bamwe none baze ko bafashe na bamwe mu basirikare n'abapolisi n'imbonerakure, biyongera ku mbonerakure z'abasivile zari zarahunganye n'abandi kuva muri 2015 nibo bariko baraneka hano mu Rwanda, kandi baraneka ibibera mu Rwanda, ariko bakaneka n'impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda kugira ngo barebe ngo ko nta bikorwa barimo ngo byo kushinga imitwe ishinzwe kurwanya ubutegetsi bw'abarundi. Nicyo bashinzwe. CNDD-FDD yarungitse abantu b'imbonerakure n'abandi b'urubyiruko rwabo basaza ba Iprona nayo yacitsemo ibice. Hari bamwe bakorana na CNDD-FDD ariko hari n'abandi badakorana nayo. Bityo rero CNDD-FDD yafashe na bamwe mu bantu bo mu rubyiruko rwa Iprona ariko rwamajije guhabwa ruswa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bagakorana na CNDD-FDD nabo babohereza mu Rwanda nk'intasi. Murumva ko ni ibyiciro bigiye bitandukanye. Tekinike bakoresha ngo nugufata ngo tekinike bakoresha mu kohereza intasi zabo mu Rwanda ngira ngo nazibabwiye nuko kohereza cyane abo mu bwoko bw'abatutsi, cyane cyane ko n'abahunze igihugu cy'u Burundi biganjemo ari mu bwoko bw'abatutsi. Niyo mpamvu zimwe mu ntasi nazo z'abarundi ziri mu Rwanda ari mu bwoko bw'abatutsi nubwo bagiye bavanga. Ariko ku rundi ruhande amakuru ari kwerekana ko atari mu Rwanda gusa, ahubwo izi ntasi z'u Burundi zanoherejwe muri Kenya, muri Uganda ndetse no muri Tanzania. Hano zigiye kuhakora iki rero? Ngo nukugira zineke abarundi bahunze ubutegetsi bwa CNDD-FDD bari muri Kenya, bari muri Tanzania no muri Uganda. Babaneke kuko Burundi buvuga ko aba barundi nubwo bari muri Uganda, nubwo bari muri Tanzania, nubwo bari muri Kenya, ngaho hose bahapangira ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'u Burundi cyangwa se kugaba ibitero mu Burundi. Ariko noneho nabo izi ntasi zoherejwe muri Kenya, muri Tanzania no muri Uganda, ariko izi zo zitandukanye n'izoherejwe mu Rwanda kuko twabonye ko mu Rwanda aboherejwe twababonye, ariko aboherezwa muri Kenya na Uganda, aboherezwa muri Kenya na Uganda ndetse na Tanzania nabo mu bwoko bw'abahutu b'abarundi. I Burundi rero ibintu by'amoko ntibabihisha. Abangaba kuki baboherezayo nuko ngo muri Tanzania, muri Kenya no muri Uganda abo mu bwoko bw'abahutu ngo ntago bapfa gukekwa, ariko ngo mu Rwanda bakekwa. Abangaba rero benshi bo babohereje muri Kenya, Tanzania na Uganda. Murumva rero ayo mayeri y'abarundi cyangwa se y'abadede. Mu Rwanda barungika cyane abatutsi kugira infiltration, kandi nubu baruzuye. Hari n'abari mu makambi ya za Mahama, hari abari Kigali mu Rwa Mukuru, hari abari za Rubavu, hari abari za Butare, murabizi, hari abari za Bugesera. Ntago ari abarundi bose nyamuneka, harimo n'intasi. Noneho ibingibi bikagendana n'urundi rugero rwiza rukomeza gutangwa. Murabyibuka umugabo witwa Rabe yari umurundi wari warahunze ahungira mu Rwanda. Yakunze kugaragara kenshi ku ma YouTube yo mu Rwanda, mu binyamakuru bigiye bitandukanye, anenga cyane ubutegetsi bw'u Burundi kuri politike y'abadede, uburyo abadede batumye ubukungu bw'u Burundi bugwa hasi, uburyo ibitoro byabuze i Burundi, uburyo ibiciro by'ibiribwa byahenze i Burundi, ndetse na politike z'u Burundi zo gufunga imipaka y'u Rwanda, nako politike z'abadede zo gufunga imipaka y'u Rwanda yarazinenze cyane. Ariko Rabe ntago yagarukiye kuri iyo politike idahwise y'abadede imbere mu Burundi, yakenesheje abarundi gatuma haba ibibazo biri ekonomike. Ahubwo Rabe yakundaga kwerekana yuko na politike y'abadede kohereza ingabo muri Kongo kujya kurwanya M23 nk'abanyekongo barwanira uburenganzira bwayo nayipfuye, cyangwa se nawe ntago yayemeraga, akayinenga cyane, anenga cyane ubutegetsi bw'abadede. Rabe rero yaje gushimutwa. Rabe twagiye kumva tuyi Kigali twumva ngo Rabe ngo yashimuswe kandi yajyanywe i Burundi, ndetse amakuru akerekana ko Rabe yaramaze igihe abana n'umwe mu barundi warahora umwigije y'inshuti ye, ariko bashobora kuba ngo baramenyaniye cyane muri Mozambique. N'andi makuru ntari kwibuka neza, ariko uyu murundi bigaragara ko yayihinduye inshuti ya Rabe. Ndetse amakuru akavuga ko Rabe yashimuswe akajyana i Burundi. Hari n'amakuru avuga ko ashobora kuba yarishwe, ariko bikozwe
n'uwo wari warigije inshuti ye bakaza bakanabana, noneho iyo nshuti ye akaba ari igira uruhare mu gushimuta Rabe ikamujyana i Burundi kuri gahunda bari baziranyeho n'inzego z'ubutasi z'u Burundi cyangwa se na CNDD-FDD. Iyo kese ya Rabe murayizi. Amakuru akerekana ko rero Rabe uburyo yajyanwe i Burundi ashimuswe mu ubwo buryo burimo amayeri yo gushukana byakozwe n'izo ntasi z'abarundi ziri mu Rwanda, harimo niyo yari yarigije inshuti ye. Ubwo rero nkweretse uburyo izi ntasi zanyanyirijwe mu Rwanda kugeza ubu zirahari. Gusa amakuru yerekana ko n'inzego z'umutekano z'u Rwanda harimo n'iz'ubutasi ako kazi ziri ngo zishobora kuba ziri kugakora neza cyane mu kubasha kuvumbura abarundi bose b'intasi bari mu Rwanda. Nubwo batabavumbura bose, ariko inzego z'umutekano z'u Rwanda ndazizeye. Niko ayo makuru rero yarateye. Mu Burundi rero hariho inzego ebyiri zishinzwe ubutasi. Aya makuru ndayafite imbere yanjye, bakunze kwita documentation cyangwa se intelligence. Hari urwego rushinzwe ubutasi imbere mu gihugu cy'u Burundi. Izo nzego nta n'ibihugu bitakizigira, ariko hakabaho n'urwego rushinzwe ubutasi bwo hanze. Amakuru aravuga ko uru rwego rushinzwe ubutasi bwo hanze bw'u Burundi bugenerwa amafaranga menshi cyane, ariko bigaterwa nuko nyine u Burundi muri iki gihe bwazamuye ibikorwa by'ubutasi cyane cyane mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu byo muri aka karere nakubwiye nka Kenya, Uganda na Tanzania. Niyo mpamvu rero uru rwego rw'ubutasi rukora ubutasi bwo hanze mu Burundi bwahawe akayabo k'amafaranga menshi cyane muri ibyo bikorwa. Aya mafaranga rero aya mafaranga nayo kwinywera za byeri, za Mitsingi, za Henikeni akorwa n'izo ntasi z'u Burundi mu Rwanda, ariko mu rwego rwo kunyanyagira mu tubari bapanga bameze nk'abari muri distraction cyangwa se kuyobya uburari. Nyine bari kwenjoyinga nyamara bafite uko bahura mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bagahurira mu tubari bakanapanga gahunda zabo. Ibyo byose rero bigatwaranga amafaranga menshi cyane n'ibindi bikorwa cyangwa se n'andi mafaranga akenerwa mu bikorwa by'ubutasi. Murumva rero uburyo ubutegetsi bw'abadede bukomeze kuzamura gahunda yabwo y'ubutasi cyane cyane mu Rwanda, tutibagiwe muri Tanzania, muri Kenya na Uganda, banashiramo amafaranga menshi cyane. Ibi bigaturuka rero kuko u Burundi nyine bukomeza kwikanga ngo u Rwanda ruzatera u Burundi ruturutse muri Kongo rukoresheje mu 23, ngo u Rwanda ruzatera u Burundi rukoresheje Red Tabara, bahereye ngo ku bantu bashatse guhirika ubutegetsi bwa Neva, harimo abajenerali barimo ba Niyombare n'abandi barundi barwanya ubwo butegetsi. U Burundi ubona ko bwikomye cyane u Rwanda, na President Neva mwabonye mu kiganiro yagize ku munsi w'ejo ku wa mbere, yongeye gushinja President w'u Rwanda ngo gukoresha urubyiruko rw'abarundi b'impunzi mu Rwanda ngo bakabashira mu ngabo ngo zishinzwe guhirika zigamije guhirika ubutegetsi bwa Neva, ndetse ngo bakabajyana muri Kongo. Ariko nyamara ibi birego u Rwanda rwaranabihakanye, runavuga yuko usibye Burundi kuvuga ko rushaka gutera u Rwanda, rushaka gutera u Burundi, nta n'ibimenyetso abarundi babyerekana. Ubwo rero niko bihagaze, gutatana birakomeje. Ariko abarundi cyane cyane mu Rwanda barahari rwose batata, ariko no muri Uganda na Kenya barahari. Ariko nubwo rwose Burundi butata, bukagira n'urwego rushinzwe ubutasi bwo hanze, n'ibindi bihugu byinshi, yaba n'u Rwanda, yaba Kenya, yaba Tanzania, yaba na Uganda, nabo bagira intasi zabo zikora hanze. Ariko kuri iyi nshuro bigaragara ko Burundi bwo bwashizemo imbaraga cyane, ariko nanone ukabona ko bifite aho bihuriye n'intego y'u Burundi yo gutata abarundi bari mu Rwanda, ngo kugira bamenye gahunda barimo ngo zo guhirika ubutegetsi bw'u Burundi, ngo no kumenya imigambi y'u Rwanda ngo yo gutera u Burundi. Abandi barundi rero bagiye muri aka karere Tanzania, Kenya na Uganda, nabo bagakomeza kuboherereza intasi mu ubwo buryo. Niko amakuru akomeza kugenda byerekana. Reka amakuru tuyasoreze hano. Ubutaha rero nzakuzanira indi episode iri kwerekana ibyo Burundi buvuga ko u Rwanda rukorana na Red Tabara sibyo, ibyo Burundi buvuga ko Red Tabara ikorana na Twirwaneho sibyo, ahubwo amakuru hari icyo ari kwerekana hano harimo n'Akayumba Nyamwasa, hakabamo n'indi mitwe y'abanyamulenge, ahubwo ari ikorana na Red Tabara n'uburyo Red Tabara ahubwo ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwayiguze itakirwanya ubutegetsi bw'abarundi, ahubwo ubu Barundi cyangwa se ubutegetsi bwa CNDD-FDD buyitwaza nk'urwitwazo rwo gushinja u Rwanda ibyaha byo guhungabanya umutekano w'u Burundi,
n'urwitwazo rw'impamvu bari muri Kongo. Iyi nkuru nayo ndayifite, ariko reka nyitegure neza nayo ndazayikugezaho. Ubwo reka aya makuru tube tuyasoreje hano. Nari nibanze cyane ku kese y'ubutasi bw'u Burundi mu Rwanda, muri Kenya, Tanzania na Uganda. Update zo ndaza kuzibaha ku manywa rwose, ndacyazikusanya anytime, ntukureho urushinge. Njye ari Claude, ni Inkuru Mpamo TV. Mukomeze kugira umunsi mwiza, muhahe kandi muronke, Uwiteka akomeze kubana namwe. Ariko nyamuneka turabasaba yuko mwebwe mukomeza gukurikirana amakuru n'ibiganiro bica ku Inkuru Mpamo TV, gukora subscribe aho utarakandaho rwose, utarakora sabone kandaho kugira udufashe kwaguka, ukoreshe ibiganiro bisangiza abandi, ukore like, ibintu birushaho kugenda neza. Uteka akomeze kubaha umugisha.